Yesu Kristo. Kwenye kitabu cha Mithali kinachohusu hekima za maisha au hekima ambazo Mungu alizitoa na kutaka watu waziishi hapa duniani. Mithali sura ya 6 mstari ule wa 16 unasema hivi: kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Yaani viko vitu 6 ambavyo mbele za Mungu ukivifanya wewe unakuwa ni chukizo, kwa maana Mungu anavichukia. Alafu anaendelea kwa kusema naam, viko 7 vilivyochukizo kwa Bwana. Lakini pia anaendelea kwa kusema kwamba viko 7 vilivyochukizo kwa Bwana. Anasema hivi: kitu cha kwanza, macho ya kiburi. Kitu ambacho Mungu anakichukia cha kwanza, kiburi. Mtu mwenye moyo wa kiburi. Ametumia neno macho lakini akimaanisha mtu mwenye moyo wa kiburi, mtu asiyekuwa mnyenyekevu, mtu asiyejua kujishusha. Huyo ni mtu ambaye mbele za Mungu ni chukizo. So kama unataka kuwa unapendezwa au unampendeza Mungu, jifunze kuwa mnyenyekevu. Mtu anayechukiza mmojawapo mbele za Mungu ni mtu mwenye moyo wa kiburi. Alafu anaendelea pia kwa kusema pia ulimi wa uongo. Mtu mwenye ulimi unaonena uongo, unaonena maneno yasiyo na kweli, mtu wa namna hiyo ni chukizo mbele za Mungu. So jifunze kuwa mtu wa kupenda kuongea ukweli na sio uongo. Ukiwa muongo, anasema ni chukizo mbele za Mungu. Kitu cha tatu, anasema pia, anaendelea kwa kusema kwamba mikono imwagayo damu isiyo na hatia, wauaji, watu wanaoua watu pasipo na hatia. Huyu ni mtu ambaye ni chukizo mbele za Mungu, na kila mtu anayefanya matendo haya anakuwa anamchukiza Mungu. Na kwenye Biblia watu wengi waliofanya matendo kama haya waliangukia kuwa watu ambao wamelaaniwa na Mungu, watu wanaomwaga damu zisizo na hatia. Kitu kingine, moyo uwazao mawazo mabaya. Watu wenye moyo ambao unawaza mawazo mabaya. Kuna mtu moyo wake kwenye kila kitu yeye mawazo yake yako negative tu, moyo unaowaza mawazo mabaya. Haujuagi kuwaza mema, haujuagi kuwa na mawazo mazuri, mawazo ya kumpendeza Mungu. Kwenye moyo wake mambo anayotafakari, akiona jambo lolote, yeye mawazo yanayoibuka ni mawazo machafu, mawazo yasiyompendeza Mungu. Ni watu ambao ni chukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo ukijiona una moyo wa namna hiyo, jijue wewe ni chukizo mbele za Mungu. Mungu anataka uwe na moyo unaowaza mawazo mema, unaowawazia wanadamu wengine mambo mema, unaomwazia Mungu mambo mema. So moyo uwazao mawazo mabaya ni chukizo mbele za Mungu. Kitu kingine, miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu. Watu miguu yao, kuna watu miguu yao ni mepesi kukimbilia dhambi, kukimbilia kwenda kutenda mabaya, kukimbilia umbea, kukimbilia kwenda kuzini, kukimbilia kwenda kulewa, kukimbilia kwenda kugombanisha watu, kukimbilia kwenda kuiba, kukimbilia kwenda kudhulumu watu. Watu wa namna hiyo anasema ni chukizo mbele zake.